L-eks konslu ta' Malta f'Xangaj Aldo Kutajjar u martu Isabel Kutajjar ingħataw il-ħelsien mill-arrest. Huma qed jaffaċċjaw akkużi brabta ma' ħasil ta' flus. Il-qorti preżeduta mill-Maġistrat Donatella Frendo Dimek komplet tisma' aktar xhieda li resqet il-prosekuzzjoni. Fost ix-xhieda kien hemm Daniel Miles Ashford li jaħdem fis-settur tal-opri tal-baħar. Huwa spjega kif lil koppja urjhom jott li jiswa ma' 600,000 euro, iżda jidher li ma sarx ftehim biex jinxtara. Aldo u Isabel Kutajjar qed jiġu akkwiżati li akkwistaw proprjetà minn flejjes li ġew minn attività kriminali. Fir-residenza tal-koppja l-pulizija sabet €9,000,000 fi flus kontanti fost affarijiet prezzjużi oħra. F'kont Dubai instab li kellhom ma' 300,000 euro. Il-maġistrat saħqet li hemm biżejjed provi biex il-koppja Kutajjar jitqiegħdu taħt attakkuża. Fil-jiem li ġejjin, persuna se titressaq il-qorti mixlija b'akkużi relatati mal-marki taż-żeba li nstabu f'żoni protetti madwar pajjiżna. Il-pulizija flimkien ma' uffiċjali tal-era wettqu spezzjonijiet sabiex ikun żgurat li marki li saru b'żeba ħamra f'diversi żoni protetti madwar Malta jitneħħew mill-persuna responsabbli. Dawn il-marki ġew impinġija bilan li jindikaw direzzjoni għal tiġrijiet li kienu qed isiru minn aġenzija barranija.